Demen tebar pesona di sosial media, singa senang sube mepanak bin mecucu, pasang foto seksi tur meyukan si apang digoda tekerimu ani dasar singelah harga diri. Dengan pasang tarif sekalian karoan ngenah ade hasil bakal terasa ya. Pasang mobil sayu apang maan perhatian mani-mani, pasang foto seksi nganggon you can see apang mani-mani pada peduli, tapi sing sadar dewek nebeki perhatian peduli subengi dan mencicipi. Curhat ngurahan pasangan sing peduli, ngurahan selalu disakiti, nyali kenyamanan sing tawange dewek dadi bahan percobaan muani-muani ane pura-pura peduli lan menyayangi apang maan mencicipi gratis sing mesuang ke keteng sari.